Utara bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Syukur Niatman Wako SPD STH, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS. Tempat kediaman Desa Bea-Bea, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu belum pernah menikah dengan wanita lain. Anak laki-laki dari Faudu Arowako, almarhum ayah, dan Alina Lembu ibu. Umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Bea-Bea, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan Dewi Mawati Harefa AMD, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman Desa Hili Baruze, Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gunung Stoli, ya Aro Harefa SPD Pembina. Jadi uang untuk pengumuman ke Dabazima ke Bama Tetena ke mempelai perempuan ina lahalu nahyara puna bahu tanda tangani pengumuman akte pernikahan. Sama ono makara Dewi ena otohuga lala halewa ada babanga I halewa zoaya menoda si baik halewa si sehi mata desai ke huhuma ande ke dali sama ono ma sukurman faho ena saya ya uga ji bertanggung jawab ke nia baba no huga lala halewa ade idege boy to Bali fangareu da nia menoda nia sebuah keluarga si bohou mufasindo ya amisi darwaniha hewa ena duma-duma baka keluarga baru baitaria soma ifu hadaia ditobali kendala babai miroi lo walangi mifuli kezoaya yaita Yesus Kristo babai tobali fababa mi baka keluarga naso ditobali hadaia ditobali kendalan mas tobali hadaia ngabala jile baga-baga ena fonga batami adre ena fonga batu sisuhi daon ni tetemama ni tetenama ya aga moroi bajemaat BNKP Hili Baruze seterusnya so ditobali gay buah basara dede moroi ba majelis jemaat baboy faigi dali baba ebua ya uga talifu sama ono makadewi tetapi pada ini faigi tanda basara dede moroi ba majelis ngasih komisi-komisi basi manegei moroi ba warga jemaah berada taikuti acara demi acara wasoda nagi note wang mae mengucapkan selamat pada dania mafogo bamate tona kada talifu sama moroi ba jemaah BNKP ena sifau ita dania babu serake hadiah ditobali fasara dede ya manuna ita buku zinuna 255 lalanote he Yesus sama ema hello balangi ama mangade daga hello balangi ama mangade daga salahi zidarua ni fara utana salahi zidarua ni
haza bele moguna. Anu ala begoda za bele moguna. Begitu lagi hiha sangehau tedera. Tahono begitu. Ba imane Yehova lo balangi leseki baniha nahaya iya daufa zeki kenya nawe sifa bebe kenia ba ife fere niha Yehova lo balangi fe mer sabele ba meno mer iya ba ihale zara de la nosunia ba ifo esi nagole nahania ba ibalia ira alabe Yehova lo balangi de la nosu ada niha nia baniha ba ifasau baniha ba imane niha telah wefe de lagu da banagole wefe nagolegu la be eto ini ada alabe meno bada matua te halo ia ada ye roga da amania inania niha ba molemba ia bangambato nia bato bali hasabwa boto ira yami amaina talibuson yo masa bakazoaya. So sebuah buku pendeta Dr. Stephen Tong imane badai. Tenga dauz atau ita bom nuklir bom atom. Na alua dae bale ahori teki kugulidan. Dae ini atau ufida bagulidanu ade ya ia dae ne apabila kasih menjadi dingin di dalam setiap keluarga. Berlani hasi tubuh si tenga more babong abat. Balani soya na tenga more babong abat. Ada fefu nasi gulidano ande bamu esi iya ya daun ni angobuloa bong abat. Ada berada ni hauge fanginane ni hauge baba maane nalamane ifosi do bong abat ni ira matua batebe ini halgei nono alar. Jadi untuk membentuk satu keluarga itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Pengabaton ni haugan ni fosido padane dani saro baleto bali mahogalito. Baleto bali sadiwara kawin cerai si mana ni ilanda ba televisi. Dataro rogo o masih ita na fungabato makhane fungabato sana ele irugi ba amate. Na beradaya mi amai na talibusa sila tolara aboto badada batahau ke tangirai ke wafong apa tu ade baba mo bersimai masoroi lo malani na imaneira matua o masido mangobalu mai maneira alawe o masido meniha. Jadi samuja tu tenga bere meno alawa dofi tenga bere halawa sifalazi omo alaina lelaku na ono alawe alaina olifu na kemangobalu bere kesibukan ya maina talifusa bere oya bongapato justru menjadi keluarga yang broken home. Alua snake down bak keluarga tobali nahiak dang ada matua dalabe tafari tifa tezu bawa akhirnya ira alabe tebai taha bamoloi banomo ada zalu hancur keluarga. Oh ya zalu ada yang main televisi. Anda dan dia so ibu-ibu dan dia mau sito mi fungambata bere ohito de soal. Enamu dari dana berubah omas. Kasih justru memunculkan saling pengertian. Nah, noso saling pengertian. Anda iramatua tola ipahami habo omonya. Hati-hati ya da ya saya mau ngabati stekiko. Haber HP. Berbe ibalinga sempurna omonia. Begitu sabua dauno doba dauno iawa bala wado fisai te dogi noto akore po te doba lesohi. Aita guli. Hantu sai bereka fali. Ada mamaliha ifadi sekolah jomo khania. Bafamai handphone ba daw saya. Halo abang di mana kamu?
Hati-hati pada oya teki ko na ma daloa atau juga vidaan masa penjajakan gitu. Elohana la maneka daya daan masa pasaran, masa pacaran rata. Bangga tau. Matutana ba masa pacaran dah? Ena justru badamnya guna gina tu di mana ya ibu tahu nak. Si mana sifatku, si mana kita alami ya ibu tahu toga. Si mana sifatku ayuhan. Itaria dah matuai dah alami na masa pacaran ini lelau guna gina tu. Ada atau ira kehilangan. Berlena sa mufohu, lehati nasa ikatan yang pas. Ada dania balahau ges bersadiwara. Ye dania amu dah mencoba ihau ke ilau senyu. Ada nak pokalan hado alana irida. Ada dania begitu alo mau ngabata arena Roma aslinya. Na megeme masa pacaran. Bai-bai dah matua. Anan dau gemeges. Na yamir satu amanyo masih fadu dedema talifusa si darua malkande no modane-dane bawa aboto badede. No aoila ila nabera perasaan nabera karakteristik nabera temperamen nabera sehingga letok kaya uli iradani ada dana hilau badil ni bapak sinengenomik ilau teulah ilau sino ilau hadaya masalah bak keluarga bak falolohe tanga ira abel ira hadaber no oila pahami nabera jadi fao masih memunculkan pengertian yang handal yamir satu amanyo masih bakal soaya Faduh dedema wasi darwa ande no dewasa apalagi no sarjana. Begitu bati maligu wangu mae moroi padudu. Jauh bagi tali kusuma Dewi Mawati Harifa omasi hari ngabato nyan rauga tali kusuma super niat manfaat ada fabu gai panalobalangi tania bolo oros salobalangi pasara demi bangal lui fatul dede bahagia legai fabri dau kenya iregi fabai ami fa amate namoroi badu deu wasi manu bate mali gua umae moroi badu Pamino forma moroi badu deu la fatua bago besar bago ronga sa ada bafara utama ini Baku fabe besai ira ya odoan ini pataro malam bakal taro mai lobalangi. Ufa baba ira badai lobalangi ama. Baba dei nononya Yesus Kristus. Baba dei gehani amoni em. Bayamu fa bali nyanyi fa baba lobalangi. Bayamu sarau tetap lobalangi sila amba hobu. Baba ta ufia yang Faatula demi kenawa mi forma fatabai fatua fau ami balala bayam de ekori ehe sangi hau to demi bawa mati ko Yesus aya yo tarai da eki rugi bazilo aitu ya duhu manganita elo balangi sila fa belo basilo ambe fa ha ko da fa omasi maniha samogasi ya uga Mai dei deu da anga funau baba ngalulu mahkama o ila sagira era de mafifu o ila de sida rua ane sanga do hobu kau hobu fangorifi ba hobu fangosara dodo ai amara balala fabia turu sineku afu hasara de dora baba ngoli baya uga fa hobu ira suaya ekramatua baba to bali ho ke baba mabanto As manu kita alami bapa to bali ina bapa ngabantu. Enal so bahasara dodo. Enal so bila ta ufilo balangi. Bapa hobo ina yau tarai malkane. Enal falu kaira zaluf. Falu kaira babuso dodo. Falu kaira hobo soaya. Ena aroma arabe faura. Bapa to bali hobo bagi pasuya ira. Akus dodo ira soaya bapa ibu dodo. Langi pada meroboh amin. Yang mufahaga bawa niat kami, yang ibuah adalah niat kami, yang mufalembah niat kami, yang mudee bawa hau adalah kami sepu, yang terai malkani irruki sila itu. Ya Tuhan manuna kita loba langi dan nova emas.
Sebenarnya saudara, dengan tiasiwai keberkatan pernikahan bagi malku adik, Banogoy lah saksikan beberapa saksi dan orang tua, maka malku adik, si darwade sah secara agama kembali suami istri. Mari saudara. Nah, nanti bersama tahu tapi kesempatan